Muraho neza nizere ko mwese mumeze neza. Uyu munsi wa none rero mu Rwanda hategerejwe abacancuro bari baragiye muri Goma kurwana, none bakaba batsinzwe none kubera abakozi benshi b'abanyamahanga bakoreraga Goma, benshi baje mu Rwanda rubakira neza, rubaha ibyo bifuza byose, rubashyira mu mahoteli bameze neza. Hategerejwe yuko bazurizwa indege bagasubira iwabo cyangwa se bagasubira Kinshasa. Rero aba bacancuro rero bari baraje baroherejwe na Kongo, boherezwa Goma kugira ngo bagende bafashe bari abarwanyi FDLR, FARDC ndetse na Wazalendo kurwana barwanya M23. None M23 yarabatsinze nubwo haje kubonekamo akantu gatoya ko kuraswa mu Rwanda, ariko ibyo byose byaje kuba byakemurwa na amasasu. Ubu ngubu akiri kuvuga menshi cyane, yagabanyutse kandi kiri kuvuga cyane ku mapaka y'u Rwanda ndetse na Kongo cyangwa se na Goma. Ubu ngubu rero mu Rwanda abaturage, abanyamakuru bari ku mupaka bategereje abacancuro, amakamera bayatyajije koko, bategereje abacancuro kubareba. Aba bacancuro se biraza kugenda gute? Ese aba bacancuro bazaza mu Rwanda? Ibyo ngibyo nibyo ushobora kwibaza, ngo nibaza mu Rwanda bazasubizwa iwabo baturutse cyangwa bazasubizwa Kinshasa. Gusa aba bacancuro urabona yuko baratsinzwe koko, kuko babonye bo FDLR na FARDC bari kwirukanka, bo bamanika amaboko baremera M23 irabafata. Ubwo bategereje kuza mu Rwanda, M23 bazanye ibinjize mu Rwanda kubera ari igihugu kirimo amahoro n'umutekano, baze kwitaburizwa indege babe basubira iwabo cyangwa basubira Kinshasa. Ese ubundi ushobora kwibaza ngo nibaza kugera Kinshasa bizagenda gute? Ese amafaranga bumvikanye bazayabishyura? Kubona batsinzwe kandi bari barababwiye yuko bagomba gutsinda Goma batagomba kuyifata. Ese Tshisekedi azabigenza gute kubabona? Kandi ese ubundi amafaranga yari yarateganyije, igihugu cya Kongo cyari cyarateganyije kubaha, bizarangira bayabahaye cyangwa zagabanyuka? Ese ikindi kintu dushobora kuza kwibaza muri abo bacancuro bagiye kuza mu Rwanda batsinzwe, ese nabagize ibyago cyangwa se abapfiriyemo muri ya ntambara, ko bo babonye yuko M23 yafashe Goma bakahita bemera n'ubundi bakamanika amaboko? Ibyo byose nibyo tugomba kuza gukomeza tuhababereye, tubamenyera, tukagenda tubabwira 5 kuri 5. Rero ikindi kintu, abantu bose bahungiye mu Rwanda bafashwe neza, bameze neza. Abantu bari i Rubavu bari bakuwe mu byabo, ni abantu 600 barenga, bari bakuwe mu byabo, bakuwe mu ngo kubera ubwoba n'amasasu yabanyuraga hejuru. Ariko ubu urabona yuko ubu ngubu urabona yuko umutuzo wagarutse, n'amasasu ntabwo akiri kuvugira ku mupaka w'u Rwanda. Urabona yuko M23 yatangiye kwigarurira Goma. M23 rero ikintu cyabagoye cyane no kwigarurira radio ya Goma ndetse na televiziyo ya Goma, no kwigarurira ikibuga cy'indege. Ariko umuyobozi cyangwa se general wa M23 yaje gutangaza, ashyira amafoto kuri Twitter izwi nka X, ayerekana yuko M23 yamaze gufata ikibuga cy'indege ndetse na televiziyo na radio bya Goma cyangwa se bya Kongo, ariko amashami yarari muri Goma. Ibyo ngibyo rero bije nyuma yaho M23 yari yatinze gufata ikibuga cy'indege, igatangaza yuko yafashe ikibuga cy'indege cyangwa se yafashe Goma kandi itari yamara kuyifata. Mukore subscribe rero kugira ngo tuze gukomeza tubamenyera ibijya mbere.